Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kibor Sansha Jonka West Khasi Hills District Bakanthum Nadu Deputy Commissioner u Superintendent of Police but Magistrate Haka Khandai Trik Unai Lur Arhasa Apulai Kilashong Jingalang Banya Thirsani Badru Ban Shemru Yakarai Halo Kajing Klan no Jong Iwe Ikilung Badang Shukha Hapok Kakali Haka Jing Dheng Kali Naka Jing Yakob Kwai Dokha Kabala Long Ha Pamphyrnai Haka Khandru Trik Unai Lur Arhasa Apulai Hakajing Krem Ikala Pathai Kubor Deputy Commissioner Jonka West Khasi Hills Uba Garot Dikes Ulayth Hu Ba Kajingalang Kala Rai Ban Thung Daka Judicial Enquiry But Nakalian Jong Superintendent of Police Unsa Ujor Daka Suwo Moto Ya Jingjia Shu Uba Dikes Ulayth Hu Ru Ba Menta Kasngi Ka Khandai Trik Unai Lur Aja Apulai Kala Yok Pediang Ya Jingpentim Nakatna District Council Affairs Jonka Sarkar Jilla Bakan Pendamno Ya Jingpenbina Jonka Khasi Hills Autonomous District Council Kabala Ajing Bit Nakabenta Kajingya Kop Kwai Dokha But Kumta Kibor Sansha Jonka West Khasi Hills District Kala Rai Ben Pendamno Ya Baro Kijing Ajing Bit Ya Kibaka District Council Kala Deban Ai But Kanigan Trikamno Mardor Tat Hadu Mana Penbenada Kumway Pan Hakabaya Day baka Jingjia haka Khandru Trik Unai Lur Aja Apulai u Deputy Commissioner Ulayth Hu baka Anhi Kansale Ya Kabadan Kam Hello to Jingjia pada bak fishing competition Khandru Trik Pamphyrnai ngadon ke Jingjia committee mana bat USP bat National SP dekat bat Magistrate ban ya keren ya ke ai belajar bat ke ai ke begin let nang nai smart ke benkong kalong ba mata ke sini ke district council affairs department jong komen kriya kala revoke ya ketokona position jong ke district council Khasi Hills Autonomous District Council kaba I permission untuk fishing competition. Hadin baka District Council Affairs kalau revoke itu ke notification jong ke District Council is Khasi Hills Autonomous District Council ini resim ya kejuka Iwan Miru mencuru naki nong sal senong jong ke ini ke sekolong ya kira orang ba mak ya ai belajar ke an kan ya mak kan sim ya ke jong nanti bagi ai bagi kwa itang jeng pembet man ong ya ki bangin sapek bat nama ketua port kiwan kelempat yo ikan ke location apa district council affairs bat ini ong ba ngin hap snai SOP aging sang long ready bagi SOP dari hadian bala baka komen kalau ada revoke ya ketua komisioner juga Khasi Hills Autonomous District Council yang tangi tap ya baru ki permission ke council kalau ada keran with immediate effect and until further orders kata gue kapa ar lomba lor ke Jingjia ngala ada point ya ke Judicial Enquiry pada kalian USP sim Moto ya ketua kes kini likely ki mat bagi keren bat bagi sim ya ke rai entah kesini